Watukufu lugha matangazo ya RTS. Assalamu alaikum. Misomo ya kauvenua za kanuni za sharia za biashara yaendelea Honmoroni hadhir mamadhamana barnamali wa hensi. Barnamaji ya barikisha umva waheli dima hawana na ukosefu wa shahula harmwe baharil hindi itila nziani nile kungu manyola ya jumi ya madaula lishuli hanao ne shahula amshirikiano ne wizara ya hele dima. Na zenu mwengoni mwezi madam Shinzi za imisi taarifa habari ya hatu ya makatiano. Garba we taarifa habari ni soka raisi wa jamhuri Azali Assoumani harenge ndege lejio la mfumtanuinu hawendelea ihonije Niamey yemhohe daula makamu raisi wa Umoja wa Afrika ujoringa funvu harmo mkutano hezenti za Umoja wa Afrika mkutano ikaongo jonya milia jumo mbarikisho wa hezeluzi na mbasaumu na modelo usoni wa biashara ne ankiba harmo lebara shwabaha wajau harmo mkutano munu honya miliwa le suala leza inchaguzi za makamu raisi wa mwando wa tengo linu la hezenti za Umoja wa Afrika. Said Magagane mapicha ya Salim Zarkashi. Msafara wa raisi wa daula Azali Assoumani haruma mji wa Niamey hunu ngondo ya ringi fumvu haruma mkutano uto wa kawaida ujo uhuntanya marais na wahu wa serikali wa Afrika hawenda watwalie ze tartibu zijo ubasauwa zeluzi za helebara. Mhuwa idara ya hazi ya ihobeti salama Umara Mgomri haonesa wajau yauka umsafara nguduka shwabaha ya mahutaji yomenji enti ya hutaji yao usoni mwema vamana wa Afrika mfano dumlaliko matajiri wa tawao waje warenge fumvu haruma umkonti ujo ufanyishiha hunu moroni umuzi wa Desambro kabil hahuja wasaidie ze barnamaji zesa za tilanziani hamafmuni ya ubasauwa ya ankiba numundoloso ni wa hele taifa la Komor hujilia le suala la hena ibu rais nambari ya mwando wa Umoja wa Afrika ranzo udhaminishiwa rais wa Komori Azali Assoumani. Inu some extraordinaire ikawo ifaliki hayo nda inu rwanda ukashimanga l'industrialisation unko shanga abona upande wasa ya ikango tsongeza ukashefu president wa daula ya shinde yake yabo holiho rupiwa juka yabo ra president Macky Sall ra wanu wananyasi wa Kenya unka wonge wandu wasa niwe shiliane wakubaliane awonge sisi ngarwambao kaya na hizo rais wa daula president Azali ashilea nikiwa ila place ya premier vice president wa Union Africaine donc oliho yiho some extraordinaire inungi armo industrialisation na diversification économique sisi ngadoko kufanya mkonzi hautsahari da ila wala paro wandu waje wasidi ule mbasa huo wa hektusada hensi abo lazima ishonge joka shabaha tena ya urenga wandu wasa ya walalika waje arumai tumenurilo niyo hauri undezere tombezi jula yabo parapori ya heila Union Africaine. Kabla ya urenga indege hawindelea iho Niamey mji wanzi wa henti ya Niger rais Azali Assoumani halahwa ni manotablo wa henti mawazir wa serikali ya Umoja wa Komor hujilia zimba wa mbali na mbali za hifadhi na yehadhaminisha bibi waziri lubu ya kutiza yidu ye interim nge haka urari ya omlingo ya Kabla ya raisi Uroha Nsiju haongoza le baraza la mawaziri la mfumtanuinu ikao nukta zinchi zika mahadisini mwengoni mwizo do hutajifu wa utsahae Komori ke mwana shama wa hemayepo kungumanyo la hele bara la Afrika ikawe falikia halo do simamiza wa unafasia maendeleo na utsaha wakaiswara fanjema za kidaula haruma le bara la Afrika. Wajao le baraza la mawaziri liwonesa umwaswili Nsiju wa ujumbe wa matabibu wajoka hangu harumenti ya shin ili huja warumishi harumwe la pitali ya bamba umtanga nzuani. Suala la heze dini zinji zijihunda wa Nsiju dhukuru na wajao haruma le baraza la mawaziri la mfumtanuinu. Na dunge mjimliso heze madarazi dhukuru vanu wadzimani mwanzishi daula wa matembezi wakili mkalimani wa serikali. Waziri wa habari za bonze ajuza baraza la mawaziri uka kungumanyo lirongolo mayep ikaomba lino kungumanyo liyo harumwa Union Africaine likaltembe ya harumwa nsiatu itarehi 22 wendelea tarehi 24 wajaune tarehi 10 wendelea tarehi 20 ya mwezi wa Oktobro wa Bira. Na muhimu ya kungumanyo lino kungumanyo liyo harumwa Union Africaine li shadidi yao harumwa zinti i demokrasi na maendeleo son na bonne gouvernance
Vabo nti yatu mengoni mwazi nti ikao kasi haruma likungumanyo lino. Iwaziri wa habari za bonze ataha nti yatu ingie haruma likungumanyo lino ike haruma izinti ikao za Afriki ikao likungumanyo lino tujua lidongo isaidia. Hautaha ufanye atelier haruma nti yatu itarehi 10 endelea tarehe 14 ya mwezi wa Desambro ujao. Vabo isirikali ikubali umkensi uno tujua ujofanyishihe haruma nti yatu. Hautaha wajao ruone namna lazima ringie rikema mambo haruma likungumanyo la MAEP. Iwaziri wa unono ajuzali baraza la mawaziri itarehi 30 ya mwezi wa November uno ngobulindo wao dakhala ya delegation ya matabibu Shinwa ikaomba wajao haswatan haruma ilapitali ya bamba ola mtanga haruma lisiwa la Nzwani. Jenamna mji wao ka ilaptalino ifanywa ngerna mahame ngibano ikonda hauzuri be hautsaha mwendeleo usoni wa ilaptalio hawasto wa ilaptalio serikali ya daula ifanya mkataba jao na nchi ya shini ile mamedsen yayo yaje haswatani yake haruma ilaptalia ya bamba wala mtanga ikaomba mamedsen yajoka haruma zifani pia za unono. Iwaziri wa mahakama ajuzal baraza la mawaziri mkenti mlibavu wapasa uendelee haruma nchi yatu ya utaha urengeleza dini yatu rijuwao mba haruma nchi yatu Komori ngo makungumanyo ya dini mengi vabo hamtangamaniho wajao na nchi ya Arabi Sauditi na ambasadori ya Arabi Sauditi huno na imoftora iwazara ya ishuliano na Uislamu wataha mba lazima ufanye mkenti mlibavu haruma nchi yatu tena uje wandu watualie inamna ya lazimishwa wandu wabitane haruma dini ya Kiislamu haruma nchi yatu. Mahakumu ya mwisho mdangamanyisho mlibu avulio haruma nchi upande wa dini ilazimu ukazekefu wandu wafikiane inamna ya lazimu wandu waendese idini. Wabo mkensi uno utoendelewa ufanyishia haruma nchi yatu na utotanguliwa na nchi ya Arabi Sauditi ukemkensi mlibu wandu wajatualie inamna ya lazimu wandu waendese kiwastwa idini ya Kiislamu haruma nchi ya Komor. Haruma baraza la mawaziri baonesi wa wajao mondeleyo haruma lisiwa la Nzwani wa sherehe ya dunia ya haki za kibinadamu wa mrengo hazini wa warumishi wa kimahakama wanu ambao magrefie ika wanu waka haruma misomo uhusu hazi za kimahakama nano mjionziani wa hetare hindaru ya November kabil wa homkonti mhu wa sirikali inu ya ambao seminaire gouvernemental. Hamara ya saya na rishilie mwanzishi dawla wa matembezi Mokhtar Uldada Hamdan. Umsherehi wa journée ya dunia ya husu haki za kibinadamu upasa uendelee haruma nchi yatu tarehe 5 haswatan haruma lisiwa la Nzwani. Iwaziri wa mahakama ikao da liyo na vama na wajao tena za droit de l'homme ajuza idatino baraza la mawaziri ikao baraza la mawaziri wakubali uka isherehino itujua ifanyishihe wajao maurudi namna afanyishiha haruma mahayabira haruma lisiwa la Ngazija na haruma lisiwa la Mali mwahauno itofanyishiha haruma lisiwa la Nzwani. Iwaziri tena wa mahakama ikao da dhaminishiwa na fonction publique ajuza baraza la mawaziri uka ngobo grefie shirini wano wandu ikao wadongo saidia wano wandu wa mahakama harumwezi kontraraka rafanya yakayapasa wamaliza formation ya lazima warekrutewe waje harumai fonction publique ya Komor. Be harumai formation waka shirini demnaka wanziwa be harumai formation wando wajitekeleza waka 11 doaja harumai formation iwabaki kawaja harumai formation babo ataha 11 wano wa regularize situation yao ile wando waruhusu haruma mchindo wa bili tena mana ino formation ikawa ikana mbawa mbili uka mchindo wa handa ikawa korengwa magrefe shirini na ma auditeur de justice shirini wafanyiswe formation na kaino ibiri utoja mchindo wa bili ikawa upasa uendelee haruma mahaujao 2023 handani mahaujao ikawa de namna yoyo utoka ma auditeur shirini utotashiwa na magrefe shirini wajabole formation wahila babo wandu watahe wajue namna lazima wafanye hazi haruma inti. Waziri kubaliwa na baraza la mawaziri ukatojua endelee na dossier ino haungalia ziposte na hutajifu wa mahakama ya husu imagrefeano. Wandu wa hadisi seminaire gouvernemental ya pasa endelee haruma muda wa suku 10 tarehi
tarehe 3 ya mwezi wa Desemba, na mitaharisho pia gaendelea kiwastwa mwanzishi jimla wa serikali aonesa ukakapstara dudi wandungu wajitekelezao na wandungu waonesa ukangwa jao wengi haswa tane de mabayeur de fonds ikaomba wakarenga mfumvu haruma mkutano ule wakafanya Paris mwa 2019 ngwatoja tena harumanti ya Komori na wangina kawaka haruma mkentule watoja harumanti ya Komori ile wajasaidie Komori waendelee na dhamiri zamu wa daula vanta maha 2030 inti yatu ike mengoni mwazinti kao zaendelea usoni. Mvasa wa taarifa habari uhusu suala la mjarada wa huria wa Ankiba mzima mwengoni mwa jihunda au harmali suala lino Bashar Kiwan ashaishi anzia za rezo sosio ya uka madhamana wa daula waunana naye ili humtaha wahondane na mahadisi ya mwelewano harumali suala lino hazinu washanshi wa taarifa ya ufumtanuinu nile jumba la uraisi ya ufanya ubenu fujuma zi habari zinu nardunge tarajamu wazimana Nafisa Amada Simbamba. Unumjarada wa ukanu shanrabu za hambwa ni Bashar Kiwan za shanshi wa harmwazi mbawa za matangazo zinu za mbao rezo sosio. Ula wananizo Bashar Kiwani ngwambo hatahwa umwezi wa juan ne serikali ya Komor huwasto wahe waziri wa hizi habari za wonze wafanye mahadisi ya mwafikiano uhusu wa mjarada wa hurainya wa Ankiba ikao vanuriza mbao ye mahakama ngaindele yao. Bashar Kiwani ngwambo hatahwa ya tekelezi wa ushahidi wahe jukumu ya kaniyo ili ya serikali ya Komori imlejeze hojumaze dhamana ya renga harmao mjarada unu. Ulawana na taarifa ya hujumbe la uraisi unumpango wahe dhamana wahe Komor Golf Holding ya utaha ya tienkudi ya serikali ya Komor na uhansi tuhuma usoni mwa wa Komor uhusu wa mjarada unu. Ulawana na biswara za mrutuhumlwa hamandoi ikao lefumvu ya renga hojuma ye madanganya ya jiri kalisi kalilu yonyangu hojuma ye hojotaha ya babayise o wananti hanyambu yinu ndemana ye betisalamu wa hakikisha ya ukaya ngwajo utekeleza zenye shahidi za hao usoni mwale suala linu ye makati ya jouladhimu ye taarifa ishanshi wa tarehe 20 ya Novemba. Siundaro no mwendeleo wa mahakama ya huria wa Ankiba usiku ikao wa kaulindi wano wa Komor mfumne inu Mohamed Bakar Dosar Nurdin Burhan waishiliwa na raizinji zilaiya uhusu ze hukuma mahakama yano nardunge banlu za wajitamuka uhusu lesu alalino amade hili juao nationalite aina mwanadamu ngena droit ya urenga nationalite ya shijeni cha nationalite ihana kanuni za urenga nationalite kadohuza nationalite amamdu uzo mwogo au ndozi alafu sambi ajaja buwa batani inu kwa tijuban donc mimo pando hangu ani sijomba ni sanongo zinzire ngwamme mahakama yanu ya justice warangu hali wa imar jari wono mamadu ho bahiziwa wakati dossier ya assembly ya kwa mahakama bori kanzari justice ukaya eske harumale suala la assembly nuka batsi hudu ya ukaya skarjaele wa hata harume mahakama ya sambi ya ukana nzimono ze presse kaundo ndo akamba bala ukana dayeri wala tsidwa ndo akabiliwa hukumu sambi mwishiando ndondo ikao ema sasweri wakabala wala tsidwa bidike wakebala wa ima yabo iritia haruma harara sisi onyora wa hayo rakarja kina zenyora ikaundo rakabsita yabo haina mru hakana nyora ya yenshie mahakamani jabo yakayaruo no wandu waloki nyumenezi wakaya hunu wakaulila wakauro kwa rumaze conference de presse ya ukaya what's house ambia jujewa shabo babu ya hemaranya au babu ya hatu waonesawa ya ukana usikiti follow nuo dabo yakayaru wasule daraja ila la yakaulindokea jeshiliwa hajahamba katukubali yeshiliwa paskura ne mahakama danuayo yalande yakaya nde alolewo na rube Mwenyezi Mungu wabo wenje wambokati mema ya change sha eba na bahari yerudanda abo wajiretire moya nde swala ni jiuzi sawa ngayo mayinga yo mema etikereka wa maranya pia wajua wandu hajeleza wandu wajua ya ukweli haiza na kwazina waja ilia zanketi zifanyishiha usikuja ngariwo nauze kweli na tukanza ya jihadae ya jone soka ya vanu mahakama ndabo mahakama endemi sisi wasanga ramoka yote ya ndabo wafanyi hajundu ojinji sekweli zivenuha leo ngariziwo nao
Vasawa taarifa habari kaza kifo ya fumtano hon moroni mkonti wa kaunyamili ya juma mtonziani namna ya ustehi kanuni ya sharia ya biashara ya utahawa kai usahilifu wa wafanyao ya biashara ino tartibu ya usahilisha wakaendelea ni hazinu harmwe jimla ya hemasi wanu mkonti wa haziunu urenge wa funvu ni madhamana mbali wa daula wa kimahakama na madhamana mbali wa mashirika ya nafsia Alia Uajub Abdalana Ibrahim Kababo wakahadir. Kazi janibu ziko ushuhuliana ne biashara watsanganya ye magora hunu wanza wa venue haundu ze sharia za mashindano za he biashara shawa jau na usahilisha zenzia za biashara ne mastehi ya hazo. Hotsaha ya barnamaji yenu ya hesharia shaye biashara itife mchubwa wahansi wa ikao shaubirilia izo wafikiana. Commission nationale de la concurrence hansiwa sharia ikao shivotewa 2013 shitila mhono hakikishiwa kashika sharia ni ambao promulgation 2014 par un décret du président yaka promulgué loi hiyo. Donc avo rango wakati huo ibaki hatai de juin 2022 davo president yakarehansi raisi wa heshekao hisho kao ndami shekao eladimu ondu wao ontipia wanomewa ha arete ya ministre de l'économie kawe arete hiyo isaisinye wangasina muda wa mfumo wanu suvani garlidia okaya garjonjia harumaze hazi ili rijue rijibu mahutajio ya wakazi kao namna kao ndo yalio. Omsomo unu ngojo uruhusu owandu waheze hazi za biashara wafanye hazi hanamna njema hamfaida nkuu ya hensi. Kandeleo ni taarifa habari ile kungumanyo la hujumia madaula lishulihanao ni shahula hamshirikiano ni wizara ya helidima watanziania mfumtani inu barnamaji ya barikisha omva wa helidima harmazenti za heli bara la Afrika inu barnamaji anrimiwa umali na umoja wa hezenti za ulaya ili uheza juu ledima harume bahari lhindi tartibu ya wana na ukosefu wa shahula harmazenti za bahari lhindi Shafa umaruf na Ibrahim Kababo wakahadhir. Ibarnamaji inu ya utunda elidima inu barnamaji kao iharamilwa milioni 2 za euro no uzima wa hezenti za ulaya na ntinne za helbara alhindi dizahundana ni barnamaji inu nizo Comores, Madagascar, Maurice na Seychelles. Holiho zintinne zinu zo wagiza hawinji imandini ya shahula. Haizo, ibarnamaji inu ngejo sababisha zensizinu zishinde zibasawe elidima la hao ili wakazi wasikani ukosefu wa shahula na wajao washinde wahifadhi ya shahula walunisho. Yabo ulabano na mahamili honda mahamitsano ngarjo woneze natija uka abaha inu ngasina namna ya ukananga sina shahula baike kashitsi shinji henamna ladhimu shangisho ho wakati ukawanunga mjoka na rila haruma Kenneth ya 2019 ikawa iravage rongozi nje za usole dima ya waba hainu zenti heni wandu wa kontio watwalie namna ya ushinda wajimilikisha wakanedima ikaunga aljotosha ye population ya hao ge wandu wakati wandu adohenda wandu enda haruma exportation na shinu shwabaha husoni mwazentine zinu wabadiliani mafikira haruma inamna ya ulima ili wahundane na marunda mema.
na wajau waredito haruma ezito henda ili uzima hatu usongefu wa shahula. Proje ila ngebaliwao ne FAO ne Union Européenne ili yauka hezentizo pia wanduwa do partage les informations uhusu ze données agricoles ne ze données za ze nutrition haruma ze ntiza hatu ili wanduwa ameliore ya productivité ne namna ya uhifadhi surtout owana Barnamaji inu giuna azma ya ubasau waledima la hezinti wanachama ili washinde wajikimu haruma umva wa shahula na ushida wajau wahifadhi imadini ya shahula walunayo hamfaida yaho wakazi. Mafanya hazi za sanaa warenga fovu harumwa leboneso lendelea harumwa mji wa itinku ya washili ya tarehe moja Oktoba ya vira wastakabadhishi wastishiada ni madhama na wale jumba la biashara hadara jangazi jane leboneso likana makswada la uvenu wa utaalamu unono wa Komori harumwazi hazi za sanaa na utashia mashirikiano ya ruhusu wabarikishe zihazi za hauzinu hauheza juu ya ankiba ya hensi na ujipangia maisha bora. Salima Ahmad Ali ne mapicha ya Ibrahimu Mkababo. Ya hafla ya mstakabadhishiwa za istishhada ngainji ya uharimabone sojuzu la heze swanaa za haiti laendelea wa mwezi wa Oktoba wa vira wafanya hazi za swanaa mengo 45 wala ya harima mazama mbali na mbali do wastakabadhishiwa za istishhada za hishma hapo washinda warenga funvu haruma leboneso la heze swanaa za haiti haruma ya masonyo upisi na nazasaya Rezadani dokaya kartutini wa mvu zaidi haruma wandu wahusiwa waritini mvu moti yabili tena upande wa juzo nga sina tabu ya juzo hususe bidhari lonizo yararunga sina tabu za misada ya urekebesha zila hazika wando rifanyao ilizike na zenormo za daraja ya dunia. Baishe hunu wafanya hazi wa swanaa wa hinti ngwa una utaalamu harima zihazi wazifanyao ama ngwa jihundao harima tabu zintonchashi mengoni mwizo do ukosefu wa bahanu wa utia biasharani ze swanaa za hao. Lisa handani ya organize ze foire wakaya wanduanu wajua fanya lechezo boneso ikiwandu wafanya uchezo boneso yoruhusu mrahuzu yoruhusu mra découvrir ma client ikao mruka ajaparo waona ze contacts zo ufanyishi ngabo projet avili ikayao ndio muhimu hoson mwatu na ndio tsowa hamba bahanu ikayao wala mrufanyo hazi ya mhono ujujwa hunde mna shumba waahe wandodo joka ya leo kinga mtaho joho shanga mwendo babahanu fulani kinga mtaho kandu ngamwendo babahanu fulani ya projet yonga asiniyo upande wa hezampa za heze swanaa za Komori zihibwao ni wandu jina isababisha umrejeidingoni wa heze hazi za hemafanya hazi ya swanaa. Haibidi urisensibilize ya marainya waloganu siju na wala wandu ikayao wohula zila kofia waelewe ukaya ekati hulwe kofia kiasuli ya hatu abonga mfaidisho enti abonga mhezo juu ila kulturi ya wanu siju ripuse wandu wati hule nongo amalizo mjetimizi na nese ukaya ngabontizi nji wafanya kampanya ukaya il faut consommer local. Donc avo kalina ukavo risisi o mwezi bonti ikar demande wa Komori wa abandonner ze kofia za ki chinoisila zila Dar es Salaam hawinji hoja hunu yorjoha mbatena parce que zambo avala makatera fanya ze remiza ze istishada zinu paka kaironro onembabi ze bei zisihe parce que kalelo ngam presenter wa kofia ngabidini hulara al-20 e kofia ile kopie la kama mjwe hulara al-shihi ngwa jofikiri kadozi njinge mlu ya mbekamo ya hule kofia al-20 haruma ya hafla yinu yastakabadhisha za istishada ikashwabaha watula mhono katiba baina yahe madhamana wahele jumba la biashara la Ngazija na chamali parwa otak laho mji wa Itsinkudia washili ili ufanya hazi wazima haniaba ya ubasauwa ze hazi za swanaa abanuti juu.
Zaidi ya wanazioni jana walio na azma ya utaha wendelee ni misomo ya juu ya hawi Ufaransa warenge fumvu harmu barnamaji ya ufanya mihashirisho ili warambushiziwa juma enamna nezenzia zawira ili washinde waji wa kurubie zefali kikaundo walonizo za wendelea ni misomo ya hawi Ufaransa. Nardunge mele zaidi wazima na watasi habari wa Ortesa daraja ilisiwa la njuani. Imadhumuni ya izi hazizino, deuti ya dalao la uwazinundi, harma izi nyumba za umji wa Fumbuni. Iwarumishiwa haziwano, ngwarumi yao dalao lirongolwao insektosidi ili uwa iwananyundi wadongo topidza wadi wapalwi usonime iwanadamu. Kabla ya wenda Fumbuni, wakapijani, banda maji, nina banda daweni harma idomba. Zino azma za sirikali, za uzima hatu wadi wapalwi. Pulverização intradomiciliar iyo rikautia malalao haruma eze malaho ikao ngarinshiu hawana no wade wapalu ritahunu paske palu amadeli monaoze ndongo zilio emizini ya mwiso zikaza palingizo hawinji alafu ula programu wandwa wa organize ze kampani zinu harumwe miji kao ye palingio nyinji malaho yontipia ya shinde ya riavire riche esumu ya hemaundi shado dalao la ho wakazi garomba unguka ya madhamana wa mji le préfet le maire ma chef de village ema imamu ema shababi wanrika wo hambazishilwa ne madhamana wa malaho risaganye hebadzima ili ri tiele dalo lino malahoni ili risaidie ukaipalwila wehunu Komoro ukayazma ya daula yazma ya yanti hatu kamili dokarto we paliba na 2025. Izi hazizino ino namna ya utaha wadi wapalwi usiengedzehe haibo watanabahilwa ya uka wadi uno kawala wa harmaishisi wa shangazija iwakazi wa umji wa Fumbuni wa shukuri ya yanzma ino gari shukuri yao na hubeshele ya mgu marahaba na hubeshele serikali marahaba mana watina yezi ya bonsi kana hwenda abonga garenga oze juhudi muma raunda bahati marisikinia ritawo pando wa howade wa hele dundi rijiviwa garijiviwao na humbeshela ni marahaba bo serikali na humbeshela mji wa Fumbuni marahaba na hurengaze juhudi za hanyu haukarikana twamanizo kandongo njema hamanda zinu ngamjouzi fanya sibahi haini rongo njema rijomba ziwaswili harumwensi yangazija ne mbajini kamili hohanza hamungu ridonda bahati rongo hamade zinuze hija ridozi parisa zeri waswili. Izi hazizauti ya imalalao ya uwa izinyundi haruma izinyumba zino mengoni mwa izianzima za telwanziani ili uzima hatu wadi wapalwi biwa jau na umbo iwakazi imalalao ya uwa na uwa deuno nina mistakira ya ujihifadhi na izinyundi. Rika udunga zihazi za warumisho ibarnamaji ya wana nenderema wendelea zihazi za hao za utema lalao ya wana na maundi harmo mji wa Fumbuni ili utaha abanu na mahazuizili na 25 o wade unu uzimihe hatu ibantijuo ne makatiano ngarjufta sama za hatu haurejei haruma utasi habaru wafanyishi haruma lesiwa lanzuani juma zibarnamaji za uhashirisha wanazioni wataha wendelee ni misomo ya jua hao iho Faransa. Zaidi ya wanazoni 100 de warengafuvu haruma muhashirisho unu haivuekao wengine mwao watuvenza wahipara steshahada za mwiso za msomo wenrangedze maarifa haruma zinti za Ulaya. Monvani yoka wajibu manashoni afanye mijarabati mishashi aivelehe haruma inti aitashi yao. Na sisi riji nika ujitihadi na mvuu na juhudi zoshinda rihimilie rije harumaze nongozini zemvuza hatu dosano wana washidewa parise haina makswada mema haina diplomu njema yonde maana watu tufangize deplasma zino harumaze zisiwa iliri wasaidie haujibwe masuala yao hauwasaidia harumaze la fikira walo nizo enamna yofanya enamna yojiranseni enamna yojipanga haukamsomo unumpango afugo rilone bati watu rasa rasome enamna yofanya
garanzori shinde rindikuwa na zioni wawe namna ujipanga ili weshinde wahunde misomo ya daraja au wahunde misomo ikaongejua finance. Upande wangina isilazumani mwanashoni afanye jitihadi haruma msomo wahe ile uje na mavuna mema. Mdungu tuanze mwana ahe akaye médecin au yake pilote ena mbuto tahena ena métier njema yanike mwana shamba tidwa zinongo nzima ukeke mwana leo nge médecin muhu duniani ikaungu parohe na bana she médecin wengu janzale mkate abo mkate wongo tukando fanyiwa ni boulanger mhodari tena eke mwana winge médecin shangu kwa hanyumba nganzo nyumba ni wahane e charpentier mhodari abo ngaranzao hena mndu harumwe domeni ya hahe ya shinde ya reisise evenge ngasina bezioka hena mndu hena domeni ya liyo ya reisise. Sirajidin Said Twaher avawasia wanazoni na hika mtu asvele he mijaraba ya hezi madrasa zonzi za dunia ina mikabala ya hujangiha dewa jau na zitashiwao harumwa zi madrasa zikeza kwelu dia makartasi ya tokubaliwao.